Samo da vas obavijestim da je Gara još uvijek kod nas, Megara ili Gara, kako god hoćete. Evo, mi se brinemo, za sad hranimo je, ima svježu vodu, ima sklonište, ima sve što joj je potrebno. Međutim, još uvijek je nismo udomili, voljeli bismo naravno da je udomimo ako to bude moguće. A meni se čini da je ona čak malo i porasla u odnosu na onu kolika je bila kad je tek došla, odnosno kad sam je tek donio. Uglavnom, ne brinite za Garu, ništa joj apsolutno ne fali i neće ne faliti dok god je kod nas. A naravno, ja evo ponovo pozivam sve one kojima bi Gara služila nečemu, pomogla da čuva ovce i tako dalje. To je izuzetno miran pas, dakle nije agresivna, naučena je za sad, do sad u stvari puno toga i slušat će vas najbolje što je moguće. Pametan pas, baš pametan. Jel' tako, Gara? Dođi da vidimo. Ja, Gara je pametan pas. Da, dajte ljepoticu. Prava ljepotica. Planinska ljepotica.